putra kota sumong kurasa nagawi. Ima anak keringani. Boru do debere. Asa isong mahita marhaliang. Suak sori ng kaparigan namin. Raja niyo sa huta. Sori manang dihabug-habug namin. Manang tuang namin markadabagan. Tulang, permisi baju kami setok kinade. Asal buat kami jo ima. So tuan di godang namin. Jadi baru-baru di Somma. Di dalam bulan tuan di godang namin. Asal orang masuk nak kena dia dua. Ada lu dah macam tamat nomor 2 di mana? Gawe mama pandai ni. Aduh dalam tamat raja. Do irata sori bara. Na lihat na dulu. Yang mari hamna salutna beliau hani dinau dibacakan kamu hani yang kamu dinalau anita dokter di bagasan pasok alate mari kamu yang pas satu pakai di hani lasso manido di kamu apa pada nami di sana hani salutna pamoron di beliau nani nongariting tanpa jong-jong di bawah anak anak lain kita nama kodang nami ima dinalau mas soba atau mata nama dua dewata suasoni nangtu raja ni hula nami salutna lasoni labu terpaskan nami pada depok kamu hula nami las maron ibadahmu itu lugu ima las tang bawah di patok jamu sobat ima nami raja nami aman nama nami asabat darun mal dihami kodang soba-sobai asal berhatani apa-apa.
nami song awak nakinong molo peo tanaw sopan awu tapasat nami kompar tupat sari magol ni tuban nami ya berarti las marah di badanku las mak awan bertemu soalnya sekali bolku pasat tay mati kamu mga puruna anak karang puruna burjone imana urahong masok ato hami hula-hula muna di nausar madua ima lay muna manang damang na orang yun natin kaya mga puro alang ngarohong masok ba to hami hapi tertu roro manabi-nabi anak karang puruna namin ayo pepan din namin kasabaran kami baik ma nahupat sibul woy anak-anak dito. mana kenani maber kita imana kenani ngarobi hami mana beda hari hamu akaburnai berenani suaksoni nang sibatun buru bolu tukso dibe karo nami mana beda biawi hamuna las karo hamuna ke di kami ngami kera botan kapabakar awak mau jaluk nak kampung nami ade abang boru hamurjo bolu besat pulo na bolu di masyarakat itu hamuna ima so mo kodrak manang dari kodrak ta baba heron dengan situasi mahina deh to lima kamu mulu betul deh jadi kita buat dia dengan manfaatan kan manfaatan las toroba tu si tiu Panggulan Hulia 82 hon marhata hubungan sima payduan ya subuton laus hubut mamacah judungolu patuluhon matuk hatama dongat tubuh si horbing nano di ngananon
baru namang ihut madok hatama na dua-dua ni huta dohot na dua-dua hopar huta na sia huta naik duk sidungi kujalo habima parjolo haroro ni hula-hula nami mutar-mutar lasmar pangiluat kami las sekalian mandon dohot arisan ni Raja Mangatur nadok di kecamatan Teluk Mengkulu baru kami tuhon majalo haroro ni bonak tulang nababan bawaluhon majalo haroro ni bonanyari si Mamora pasiahon majalo haroro ni tulang rorogut sinaga pasap puluhon majalo haroro ni hula-hula nama dilodohon siahaan lubang gaul si Majutak baru nomor tolu si Mamora nomor 10 saja majalo haroro hula-hula na poso si Anibal 12 majalo haroro dongat tumu boru bere-bebere lubat toruan bere-bebere nanong tingananon baru 10 majalo haroro di Simatwa ni boru nami parjolo Sibarani Marpau 10 Papuhmat tulang nababan 15 mangap pusuhut 10 sama tu pangulani huria songolima naboy tarpatu pahami songot tertib acara ni pasar matuaw ni amanami upung Isabelon dihamuna tuan di hutan nami ati adong nareksi hurangan manang sitaban nari do kami Pasada rohata matangnya kita Debata Jahoba manami para siroha jala perdegan bahasa na sumuruk Mauliate marohanami tujolo mali Tuhan Isaluhun asi ni roham dohut dengan besan nang terkasum pakila lauk kami Dari di bagasan hai masuk dohami borat sen ganuk inganan nami Sahat tupugu ni alaman ni asuton nami apala diobasona li Tuhan na marsiala mai na ujumolo ni alat Musa da ama siantonga-tonga ni keluarga ot siantonga-tonga ni keluarga besar marga si Hoping alania de Tuhan disakap ni rohani hasuhuton apalagi tikioma patupau ni nasida ima adat partuatna mangulahon adat siapa tahun nani naso maralo tulomoni rohan alanya de Tuhan pos rohanami sian mulai nama muka sahatu nama ngujungi manipuli ulau sadariona de Tuhan tetap kau nama si jongjong di tonga-tonga ni ulau non lehon panuturion lehon dami nasyakoya de Tuhan asa mardami sonang de Tuhan lumo bihasuhuton nang saluhut akka hula-hula nasida donga sahuta nang salhun akan namar holong miroha pada ditikyon ale Tuhan pos rohanani yulonani sadarion upasatami matuho lumowi menang bonani hasuhuton lehon ale Tuhan dinasida saban miroha lehon ale Tuhan dinasida gogo ramoti nasida ale Tuhan tabai nang akapasukasumi itu akari namangi huton
asa adong ale Tuhan pakam nasida mangulahon nasida lumowi mamuji pasangat guar muda badiyai ale Tuhan molok ketung marlap dosa ulahon nani sadarion posro nani jalon nani sakwale Tuhan asesani dosa asa tamahami nagari habaoran ni pasu-pasum tuaka ari namang ibuton jalo ale Tuhan tangyang pangidon nani nahu pasatami holang mga sahun ko arni anakmu Tuhan Yesus Kristus Yokop jala sipa dua hari. Amin. Sabda diramu namang raja dohot diramu ilong suripada nang raja nalulo asano salo najalo kami laho majaha riwayat hidup manang jujur nuluni amanamyo lima opung isabela duli Yopung kami namar kuat opung rohani sioping nama ngalak boru dirajai turang nami nababay sian huta lopian si borong-borong rohot boru dirajai turang nami patiangan sian huta patiangan karawina obat na anak rohot obat na boruna anak na siakangan ina opung misi gabi si hopi mangalak boru dirajai tulang nari siahan sian huta luka siahan di bahasa-bahasa sebatan nari nasira tolu bawa dohot 5 boru anak si dua 5 opung Isabela si hobi 5 enam bostam mata garuk-garuk mangalak boru dirajai tulang nari boru buta masih sungai bulu di bahasa-bahasa debatama bidamangi 2 bawa 2 boru anak si pai toluan opung si putri si hobi mangalak boru dirajai tulang nami lupang gaul nahinan masih tolok sanggul dohot boru di tulang nami si majuta sian huta pokti si borong-borong di bahasa-bahasa debatado di nasida 2 bawa dohot 5 boru anak si Baobato sepuran 5 ama Joshua si hobi mangalak boru dirajai tulang nami si Namora nasida lupang juru litong yuta di bahasa-bahasa debatado nasida 2 bawa 2 boru siakaran 5 opung misi Gerisia mata mulia tu anak ni amang boru nami huta soit tuhuta siaran buah kapu Kriste di bahasa-bahasa debatado dinasida tolu bawa tolu boru sipai 2 5 opung Gerisia mata mulia tu anak ni amang boru nami Pasaribu tuhuta tarutu di bahasa-bahasa debatado nasida tolu bawa tolu boru sipai tolu 5 na iis maramulia tu anak ni amang boru nami nababan tuhuda si harbangan ditong ni huta di bahasa-bahasa debatado nasida tolu bawa 4 boru si Baobat siap pula 5 naik Ernal Mardamulion tu anak ni amang boru nami silaban tuhuta si Jaba si borong-borong di bahasa-bahasa debatan donasira 2 bawa 2 boru 5 dalam turun dia ada banget tubuh di hari tanggal Sara bulan Sara tahun 1960 Sara jalan Marmol Sahutan naik Udaina di hari tanggal 10 bulan Sara 1962 dia hamil tubuh di dalam opung Isabela 4 mahami 2 mai bawah 2 mai boru dia anak syakangan 5 anak Isabela mangalak boru dirajai si Anita siang tematan orang sergai di bahasa-bahasa debatado
habis saya danak baru dan marung dote bawa anak si bayi dua lima si Dendi si Hobi dan mafoso dote baru siapkan lima nelaras nama kamulian tulai nami si barani tuhuta layo di basa-basa di batado nasira sada bawa sada baru siap pulat lima naik keti madamulion tulai nani markau tuhuta sialan kuat kapun Kristen di basa-basa di batado lima nasira bawa dua mabawa dok sada maburu. Jadi pengumuman sudah dilapat di dalam anak paruman guru heradot kahukum anak madua parumai sara guru madua hera dua kahukum siap kanan sara kahukum siap guru lima pengumuman sudah kepada nidamangi 10 toru Marusung mau di dalam nanti hari Kamis tanggal 10 bulan 2 2022. Jadi maru bermada mangon menentu cara tahu. Semua ini mana boy tidak konami semua riwayat di dalam mulu alung ke hutang manang singir di dalam Ditinggi uluna, dari rohani, manggarar, dohot majalo, somoni mana boy, terpasat kami, bijil ngoluni damangun, melihat Tukaran nami masih kumpulan, dia kaulas deroha, dohot deroha. Sialani, sial kami nama dongat tubuh, jodoh honon nami, uhamuna pahuk nami, ima upung Isabella baru butar-butar. Papos matang yang mutua matari bata. Wabeno itu nido horo jabar kana mangudon ajido wattaro lama do hamatia lama tabot watta dunga patyo le mana borhat kapawas may mana borhat mata bot Tuhanna seorang may mana dingaran na pinarajin ni watta lamar dugo mahamuna manarihon akka huda mangarajin mahamuna raja ni kurang nami na baban majalo ngara di hami majalo di haro romuna sitokin naik Totondo marulah-ulah kita mantap mauliati tudi bata bisa luhur asli rohana dan gembesana lumau lima pangaramotionna dihita lumau lima nang dihamu keluarga besar manang saluhur keparan niyo pui sabila dolior Tegas apalagi hari sadariot Bapak di hari Minggu Dung merujuk amat tahun jaka hari-hari nang salpui manang di hari Kamis tanggal 10 bulan 2 tahun 2022 Jaga Bapak di hari sadariot Tatu tahun di Batu Pahamu adat partuatna Ima songon manipuli mengunjungi hari-hari ini anakta ngaung jumolo sari batuor na berjolo tu di homa inang na tua-tua budoke tangyoko disakap manang ditangyang munya tutuhani nang ma kana batua manang akan berjuli julu alai isakap ni jol mana mangolu doi luman na dido debat Kenon Amuna Tuhamu tulang nami na baban Roma muraja nami Dana nunga gadi hami bencano di haroro mula Akan aja nami Moloduk pe di haroro mula Terus pahami ham araji pas tempat Dan nama kurangi
Saya kurang nami do punani, kurang kami doan nami. Kurang na babat, baik dawang ma kontak supaya sa utong hamila sila. Hila hasilot asaro hila. Kami arang berbakti nanti boras terbibir daun emang nama duduk asal dahulu nama sore nama tua asal bir nopok ibal pasalongan firma tadi mulai salut dan juru-juru mengangkat pas sabotan mau mesta betul balik ngomong di sibor amat dari batar nomor tua boras main salut nanti parorang Mantu. ketika tinoba golong-golong pengarahuna odik sesaja berbibir daun emang nama duduk nama termasuk kami amat dari batar orang bagi basi-basinya jadi tidak rawangan akan lulus dalam mulut deh. Ala kebetulan, ala kebetulan nyaro dua batu persiapkan. Rawangan kedua, dua batu orang tahun, paling antisipasi mengatakan bodas sekalian lulus dasar kita deh. Kulit, boido, artinya bahasa. Setabi di luar natoro, di dasar humna. Itu, telepon tu kamu dalam karai do kita. Artinya di sini ugodoro takkas popare na borko kami ngado surwanami songot tulang nasa syatar nasa salanggon sonoma gudang sonoma bergana nalau sa tahun nami imaulus herbang tuamu itu alai udegilak kaninan diakan surngolu isodo au sifat kay bingung alay kalau bingung au hulu kamu dan bingung kami artinya sebelum sorohat kami kusalang gol nungado sorohan kami persiantar sosori persalang gol siya perman alaw si pasaton nami takas do butuh kami iba soal pumparin ng puro nami alay biar dijusur gol na kanina udah gak bisa hari yang baru takas do butuh kami ng puro nami butuh pisoli person ng puro nami doha abang buru, sosok kalekku, ibodokku. Dinasi mana orang saja nami, ulang labur tu. Memang nanti kesto, rigid tu kamu nak ini ditaksigo di dulu. Nah di jahat anak nami. Alai sisi tu yang jangan muna. Ditaksigo,
di Sitor tukaran di Dainamon to tukaran di Damang na Sarimago aku hadir petagawat dari sino pa itong pasata mo Tuhan Maulia de malang buru artinya buruduk si burupus burubakara burupus saya somara dan mabala mga pwede buru asa tung martada las kirohanami martada tung las kirohani nyonak ka lekodo kay wadoko artinya amang buru burutukke so namang guhyan no saya tunasida songon anak nilai namin ang buru namin saya na itong gotu boru las ima pahoku buha ang buru terus lumaute si asal kami so nulos herbang kalau si masalon namin Tuhan kalau ulos herbang ulos panyari ima dalam si masalon namin Tuhanmu komparin na boruku buboto do piga tu buni bodokor tul ng marasuhotan saya ng marasuhotan do natulitong manabotan nasaritong manabotan ni didikki pada saat saunari sandi madutugi kapita nami makirap sa nadaw magjusan na jono diakka sirokak nitondi imatu ililo jadi muse sarama tubahop pusanana sarama tubahop pusaboro sarama tuhahani lekor amarohani sarama tuibodokku natu sihuta sohid sarama ala namin ganulotto dan si patumpahon basa ni Tuhan Raja Panuturi sarama tu Raja Panuturi imana lao si pasator nami ang boru ba doton dari majalah Raja tukil warga lubat darurat oparin na borokku amang pergul-pergulsi Luna mau para nabo. So kami dulu dia sering berdua ngobrol. Dari nang dia kemudian saya beliau pada beliau menang. Jadi sunat tarong kabarnya kayak itu. Oh mak mulus dalam pertemuan nabi. Selamat Tuhan. Ang telah siroha dia ni berekon. Dia no semua mengatur ini dapat. Wala de bari orang dia.
saat Tuhanmu mau parang na poro kami. Sandi betul mari kyo saat Tuhanmu pas masui jalan muna tubuh yang narion. Somoni majo kata senang. Oh Jesus, ku begin salam. Oh Jesus, ku begin salam. Oh Jesus, nama Tuhan diutur maaf. Tuhan Yesus Tuhanku, diri malakaku, batu dua padamu, asa unang-unang dua. Rista sopa kau udah kay Rista, nala si Merong sangat bagus semua bilang. Saat mandiriku, saat mandiriku, bagi Tuhan Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus Tuhanku, diri malakaku, atuduh padamu, asa unang-unang Barogoy maaturanku, barogoy maaturanku. Oro me son sama kulak nari olah tangan masuk pada jadi marbawair malu ras paro hamula de raja nabi. Halai raja nabi tonggala pun nabi hata tamu tuang nabi tuang nabi. Jauh dari pakaceta. Ras kisut tu hamula tu pun nabi. Tuang nabi lebar. Jadi alani dok peraturan nabi lebar. Masa kita. Ras kisut nabi rong se pasahator. Ima son hatatai ima dito na munay tuang kalekon mardan duti tuang karuti uhumi napasangapon tulang nga soksoni nang bona tulang nga di pasangan tamu tutu tuhani songo somba pajalo piso na gajang tumula tegudang sehon nami tuamu ang boru kalani ajar munay pode munay tuang kalekon ko pareng na borko songon habi mandokon Bakot nomor hal tutu di dulu nomor rupiah. Nunggu tugas rohani itu nama jalo. Saya tu mah tutu dihamu disikat di nama kalian. Pada pakot tahu tu nak. Kadang mampu nak si tiu. Las baru mah tutu tumbang masalah. Dihamunan tulang nami, tulang nami, mengulung barajai, asal ulu dihami jauh nota.
baru naik bola tuan baru Sibarando Shibuya Sibarando Shibuya Sibarando Shibuya Marga Sinaga Mono tungtur soro biga bihamnya Mangboro Lasmaroha Mangboro Raja Siobing ate Gari kang gari Naking adong doi buanak kena tulangmu Songon emena marlutku Dohot Waraspir Nagabi rumah tu dini kamu amang boru nami Mono tu songon ibe Waraspir dai buannya kena tulangmu rumah tu bimuna Ihamu amang boro nami Raja Siobing Lasmarohamu ati amang boro Adong hata nina tua-tua na mardok asa martata baringin marurat jabi-jabi Hirtepi maringin tupahun yung puta mula jadi Ititik masih lopangin hotang golang pangarahuna Otik sosadia be Waraspir na humasa hatami Saya matalibatama na mungkogi baso-baso Jadi amang boro Botokon, dohok laikon Dua may anak, dua boro Risma Nasida Sadabi bangun mak sadabi opat sada may tubaw pusan anak 5 sada tubaw pusan boro sada may tu namarhangarang di laikor itu sada may tu ibotol ni laikor lalu sada may tu 5 na boro ni ikon laikor sia sada may abalamang ulo na kayo na boro punay. Oke, 10. Nah, 10. So 5 pandalan na siya kami 5 hula-hula muna putar-putar. Kapag pula saya mandiri ito. Unga tunglo ho umagan kami do setiap hari na tudira no sehubok ko like kon marubat. Alay buang apa ya pas di sumulan ni dokon itu hatay dipuda ni Raja Salomo binti sa pulusia ayat 6. Jol maro marsakap dalan na jauh bado patotu dalan na. Alani ito pasahat dirim tuduhan ni pasaboy pagbunuh-bunuh mo ka parang mo. Alana saya denai tanggung jawab kolos paguli hunam mo. Ito una saya ulang natukihoy. Laho to potlo kadongan mo. Asa malua siako korson rohami tenang na. Alana yang pasatot ada nagok mahami tulay namion. Tukaw parang na ulos serba. Bayan mga musik na nataw-taw ko yung mabay. Hindi ako masali na yan eh. Hindi ako masali. No
sadamon pertemuan tu anak anak boron, sadamon pertemuan tu boron, dua sadamon pertemuan tu pahok tu pinopang anak anak boron, sorry, sadamon pertemuan tu pahok tu pinopang ni anak boron jaboro, apa? Sada ini pertemuan tu amang boron nama hamarani. Lima. Sada naik pertemuan aku juga kau di amang boron nama hamarani. Wah kira-kira amang boron. Soalnya ini hidup rohani hasilkan. Bawa ya tema di Hamura. Aturan peraturan ini lima pembuatan ada mengatur mau ada Kamu tapi keluar pakai lima bolu deh. di alamat Muhammad Sallallahu Oke, memahami lafaz haton ima siho kamu bulan ini terbuka. Mari, kamu sama hai, lama bulan ini. Kadang mah nampak. Dalam Yesus
nanong masipul masipanganong kita mang romahamu sa tutup pamutan jet permanganon. Ido marsiurupang mahamu mamorsan nadugdugi Ido dalam muna mengaraduti patik ni di bata Ido sana Martangi yang mahita Maulata si tutualay Tuhan di pasahat rohanami tu bagasan na dupamu na sumbadiyay apala di bagasan o pason toktong di pakilalahor rohanami dupe pasu-pasu jala di bagasan partikianon dari Tuhan di bagasan punguanom na marsyala may tutualay Tuhan ng jumolos sada amas yan sada tongatongan ni keluarga ng manopoto alay Tuhan saluhun na akan namarmules yan ho ikon mulak tuho alani magtutualay Tuhan apala di bagasan o pason di parpunguan na yon dinaong huparo-paro pani sada ama ng jumolo siyan hami asa ho magtutualay Tuhan na mga lehon mga pehon daming nasumbadiyay dito nga to nga ni ulaw nun nang diurut ni ulaw pesa to kinari ulaw ni adat namaho di patupa hasuhutan Tuhan toko na mga ramoti jalan na mamasu-masu suang-suangnya li Tuhan apala di bagasan partikiano nung atong sipul behami laho mamangoton pasu-pasumi parhitian mahasuhuton ng patupahoni bayan may tutuali Tuhan grabe manupakon tau sibuk tau gogone baru tupamatang nami laho mamulahon akka ulaw narikot tudalan na dilomo ni roham ato nali Tuhan udut ni ulaw non pianon tongtong hupas hami matwadopanmu asa toktong mardalan ulaw adat nao pinatupan ni suhut di bagasan dami ng dohot las ni roham ubuto hami ali Tuhan jol mana marlaw dosa do kami dito katongan ni pardalanan ning ulo nami jumalo rasi hami sa kodosol nami iunang alani tarapat pasu-pasu